Lamsogo jotonono nirok private job ni bagui naitugui tonglaha hingke tabo nioni bagui toifimani nirok government ni under o private job khaigani musugui tongha hingke khaimo private ok sita buthung parena hogi pebejak hingke pono tabo nirok nine ledi video no soyakare hingke tabo gomoni tei sopaimani hingke Omega ITES solution oroni data processing software development and IT service provider ta samung rong ke toma tongnai ni online offline data entry bohaironi samung tongnai lamination and book binding hingke government ni under sector no samung makai sa hingke language translation service AMC for desktop laptop and scanning and image processing nirok samung khaima or jaga desktop haige laptop rok bai bubani scanning khaige maronai ta amoni ke PBT Ltd geni rok bahai ke apply khainai bohaironi bagai ba kisa bituno soyakare nalai tongdi currently we have vacancy for following position name hingke data operator minimum typing tongani speed tongani nangai 20 haike 25 word per minute apone boni sai kom hingke bo khaimau tani hingke nang oro jagani go salary based in oro jaga bahike nai hingke nini typing nang je asuk karo manai hingke boni teisi salary rojangnai nang monthly phai hingke jeni ni samung performance ni bising tesi nono nang busu kabang watt karolang bo haikesi nono salary ronai ba ini bagai asa 20 watt karomaya minute karomaya phana suknai inke educational qualification inke 12 pass basic knowledge computer bahai tong hangke kai manai 12 pass inke age limit inke 19 ni siming 30 years ora bone job timing inke 10 AM ni siming 6 PM jora fresher candidate hingke je samung nang rengya ko katal ko habu khaimao fresher roni bagai job location nang boro jaga nai hingke medical record department TMC and Dr. PR Ambedkar teaching hospital Hapania Agartala West Tripura oro jaga ni go nai opposite boys hostel ni yang di go kaisa ni rok nugoi manai Tepania hospital ni oro jaga medical record department boro jaga bo hitang hangke ni rok oro jaga go siwi manai medical record department ni go omai engnai ta inke ni rok oro jaga ni go khaya ni hangke bahai ke apply khaina inke nai de tola go number ojak tongo ni rok ni resume hai ke biodata bono send khaige marhonai o number ro inke boni number inke 8014268530 tewaisa 8014268530 o number ro nironi biodata hayake biodata bu same no resume but same no okay biodata hi hoi bu hai resume hi hoi bu hai ta nge nang jepak amo brong no roi rohdi asike borok nono ulo call khaimani pore ke interview haike kisa songnai ni roni computer ni bagai busuk si bohairo kisa songnai ni wado busuk karoma inke minute nang busuk word karoma bohairo songnai ta inke tebon pore ke knowledge rong ke ni computer ni shortcut baike khainai inke copy baike khainai word by hai ni shortcut ro kisa songai mau inke ni rok hai shortcut computer shortcut rok ni video rok nang to hani rok khaidi sal hange comment khaidi salai de hai ke video ni bising te ni rok no computer shortcut bahai khaini bahai rok ni bagai ba ni rok no video to bogoi phunogoi ronai inke ni rokom hai ke serang mung manai ta inke ni ok channel wise pro krengai tonglai de te ni rok ni dolong no bo share khaige sirolai de borok bo khaigani interest tong hange borok bo khaiman natei inke friends ong asuk jorotoi na jotono hambai।